careva grada. Ona vrijedi miliona, vrijedi mlada, tri careva grada. Znači pripreme su u tijeku, ako Bog da, kreće se za 20 minuta. Šta Boka naša? Mlada još uteže, znači. Ajde ja se slikaj, mami. Samra, sad je tema da uradimo selfie vam, ovdje. Ajde idi vam, šta sam ovo? Ne, samo više nikad. Si povukao malo glas. Nisam, boga, mi je probao stvari. Uglavnom četvoro ljudi. Jesi? Hoćeš ti? A? Sad će ovdje nije. On će ovdje zvolit, čiji se ručao i ovo. Aha, bit će naši mosti. Kad se bude
Gdje je ovaj mali, jel došao? Rođak. Ne znam, nije još, baš 12 i 10. Pa kad je? Za 20 minuta. Jo, jo. A joj, dobro si gledao. Evo ga. Ja sam. Jel stigo, nije stigo onaj mali? Vehido, nijedan. Ne znam, ne znam. Sad čekam ovo. Dajte Sanko. Ale je naučila. Kad mi se više sastav, to znam. Bog da nakon. Kad se ti bude ženio. Ma neko vidi. Jo. Gdje je ove? Ajmo dole. Hoće dole? Dole, štikuju. Ajmo dole. Svira, štikuji. Gdje je djeca? Da, da. Džemo. Ha? Vehidovi hoće dolaziti. Radi. Obojica? Doći, ali možda će gore kući doći najvratnije. Gdje? Gore kući. Tam. Čekaj. Dobro, što ste vi? Jeste devojke. Ono, ja pokalim. Evo mi nisam se ni spremao. Kaže večer, kad nema izgledala, ne ništa. Onda da vidimo ono. Da,
ću vas još. Ajdemo do... Tebi se Hama ne ide. Gdje sad čeka, nije ja svi vuko. Ajde, Bismillahirrahmanirrahim. Ajde. Bismillah to. Zatvorite. Kameru tamo. Zagrite sada. To, Neho, to. Okej, to, igraj, ja ti se Ja. igraj, kako se? Gdje vi tam s majkom, ti majkom nađi? Ajde ovdje. A neki ide i dole, mogu ići u uvijek. Nek se okrene sad ovdje. Sada nazad. Idi sad obiđi okolo, skroz gore. Okolo, gore, kon. Niži dole, niži na pun, Izvate dijete. Nije ovaj. Nije problem, ovo je prvi on će ići. Odmah odem. Aha, ovo će Malo skripti, ali... Ja, evo će sad Ma ne, sikiramo se, ne igra čas. Malo mi gore, da. Kako ste narod?
jeste. Evo me jesti. Hajde. Evo me, polje. Nemoj bježat, bogat. Ono, vratio si, počeo. Dobro, kad ste vi, ajde. Džemo, nema ovdje u obuću na džemo. Ne zlo se ti džemo. Džemo. Gdje ste direktore? Ja. Šta imali ste, dobar, dobro. Znamo, no, kako ne znamo. No, ovaj svijet, dobro kad šti. Nema polako, Zarina mora biti od ono. No, ovaj svijet, znate dobro. Evo dobro kako se vidi. Hajde Zarina. Ništa, evo, pomalo. Kako se vidi? Ajde sve, koji ti, hodi ti vamo. Hoćeš ti kod mame ili ćeš vamo? Ti kod mame, ajde, evo mama reći. Mama ti Vidjet ćemo mi ono u kući, ajde ba. Ja. Ajde, ulazi. Ajde, djede. Aha, Izu ste kume, Izu, hej! Dobre, kako ste vi? Da se upoznamo, Ja sam Suara. Vi ste Suara rodbina. Rodbina. Ovo se ne smije izuvat. Kako ste? To ću ja izuvat, neću. Ja, malo ću se. Ovog čovjeka ne znam. Ja sam Ovo je prikaz. Suara treba ti ne reći, neš ne snim da ostaje. Nešto bude trebalo tebe vikati. Ratko pita ljudi. Šta ste vi pisali Šta piju? vama? Evo, dobro je. Samo Ne. Sok. Ne, nećemo alkohol odmah. Nećete. Znači po sokić. Sokić je ova kuća. Evo ima. Nisam rekao da ste kuća odmah oko, ne ja sokaj. Ja. Ja ne pijem. Dobro, ti je opravdan za njih. Ali moraju se napiti, obi čašu na treba. Pričajte, šta ćete piti? Meni što cool. Ko cool? Bravo! Ti spravi prijatelj. Što pijem? Samo po ljubu. Šta ćemo da naši momci do... Idemo do soka, onda dosta... Tako nisam. Ovi koji su s nama dobro. Do sad je bio dobar, ako ovako ostane, bit će dobar. Pa momak je prva liga. Nije što je moj, nego eto, da ga malo napali. Dobra je ova. Tu vid na stolu go neće. Ilijadu kad si pada. Rakiju možda je. Ne smije biti naš kodlak. On govori namjesto mene. Ja. Nije bolje, šta ću ja sad zaboravili donijeti poslati, ja imam to. Nikad. Gdje je odbalo moju rakiju? A meni je varava ne se. Ješ čuo li? Opet zaboravio. Dobro, hajde. Donio flašu. Meni je varava. Ja te klavni probaj vidim, nije moja, znači... Bio sam žena. Nije ćeo do njih, to nisam njih. Zaboravio kao sad. Sad ja nas zaboravio, opet. Idemo do žene, alkohola. Ja sam bio se vraćati. Već sam narudnik. Što neko telefon? Sve se predlazi. Vidi šta je on rakiju, pa... Konjak i pivo. On kao ujutru nije dobro prošao, a mene je varava. Kako ste? Alejkom salam, dobro je, kako ste vi? Evo, dobro, jel ovo Jasmina mat? Jeste. Da, sad. Ja sam kuma. Obi, smiješ ti što piti danas, smiješ? Ne smiješ? Hajde sjedi. Samo sok. Če donijet će me. Ajde sjedi. Dej kameru. Legendo, šta ćeš ti popiti, Legendo? Što ti sok jedan? Što? Hoće on Može, cool. kolu. Ima baš njega, imam isto kako koji Dosta Sa mojom sjekom se tam igra. Ja, haj si ne Ovo je sve. želo čelo. Da ne bude sad da neće. Biće i Čirka. Ne mogu ići, hajde. Evo im. Kači, podrži. Ima njako, hoćeš ovdje? Možda sam živ. Ove godine Ima ovo, ima Adis, ima Ratko. Biće. Prvo džemo ženimo, krenut ćemo od mlađe. Ima samo pravo pokaz. Jedino na vjenčanju ako kaže ne, ovo je mlada, neko krete, ne, onda je gore. Kad bude na fatka. Da bude kužike. Da, polako. Ovaj zet mi je pametan, ko?
Pamet je bio, pametan je bio i dosta, on se dosta. Ja sam učer došao i pitao. Slabo je pričao, kad je došao da pita, sad opet slabo. Vidiš, u nas to je zetel običaj, nije, u nas se zetovi svoje priprave. Ne kumo, ne tražimo mi puno, neke nećemo mi kume. Ja više ovdje bosta cipelu, mene cipele slabe. Ja nisam uzao ovu muki, ovo znam. Marko Kineza! Ide polu na doma. Možda, ne znam. Pa moraš se šal, sad će ne Vi Marke moramo hodavati. Nije lijepo opet da cima ide bosa, ima obuće. A da će one papuče. Prijatelji, Da će one papuče, a neće bosa, nemoj se zafkavati. Zepe tamo. Tako je. Papuče, ba ne mereš danas hodati. Baš to. Dokle je on stigao sad, Džemo? A, Džemo. Na koči, ja se da na koči. Ljudi živjeli još po jednom. Ajde, živ nek bude sad srećan. Da bude, a ili... Dane, ne skirvaj se, dobila s dobrog zeta. Govorim ti zradno, govorim ti zradno. Ima 120 kilo. A plus To što je najbitnije. to priča, to priča. Skiram se odavlje. Šalimo se Smatram malo. da men ako bude pametan. Šalimo se I malo. svi su Isa. Ja. Svi. Nemojte njega sad govoriti, ti sutra njemu samo. Neću, ja njem govorim da svako čuje da je tako. Pa pripada da ne dolazi često. Neću, bolje svaki dan. Da ne dolazi često, Svaki dan imam nešto uvijek kad god dođe. Dete, Ja volim vidjeti. 3 horoza ima, znači 3 dana moraš doći. Yes. Idemo sad u čalu, Mi ubijamo sve što leti. Idemo sad u Ubili smo 3, eto, dosta. Yes, ma. Za prvi put. Ne znam, mi smo čuli da četvrta kad budu pohode. Može. A to će biti, ja, Bog da. Do Bajrama se Bajrama javlja se, kad će. Sama, eto ćemo, nemoj da lati. Da ne, ja da mi je da ne. Može li? Mene su prošle godine umca izjavila na ovakvu Tu je, da, pred nama. Znaš kako ti jeste malo stu, ti jesam. Naći se mjesto, naći se Nemojte se mjesto. stiti. Nije kuća, ti je sad. Za mušterija koje ne A ne znam puste kako u ne prilone. Ovo je pred nama izdešava se. Sve bude problem. Misli da ponesemo. Mama, on papače. A ti nije poneo Momčino? Imamo i mi danas. Ti bi poneo? Naš su ljudi dočekli, znači širom Bosne. Smo došli, ima 3-4 muke, neja žena vidi se bijeda živa. Ja. Žena je čovjek. Ja. Al džaba je, razumiješ? Kolje, Bogan Krstić, kuha, Ja, ba ima. znači za ručak. Bratko, ko ti? Svet vjeruje. A ima, reci ovo, da smo došli od Utozu, glavni sudija. Nije nam iznio čašu vodi. I to će to vidjeti. Sve znam, radio sam ja svađe i svašta radio. Djede, kakvu kafu piješ? Gdje ti mene reci? Crno ili bijelo? Vide pomalo.
Ne, što se brije. Čekaj, još to ima žena, ništa više kosova otpadaju jedna po jedna. Ne narod, Jedna kamera se ne hođio. Treba nam ovdje malo još jedno. Evo, već ćeš pispala da još jedno. Jednu pisala. Evo, nemoj nas kopati! Ne ide, Kasno i sad. Antica! Gdje si? Ispravljala se, vidi ovo. Evo malo, nisu opita, mira, mira, Popravi, jebi ga tebe. Gledajte su pare. Evo te pare ako ne uvedeš dobro. Okreli ste leđa. Ne, to što sa strane.
Ne boj se Ivro, ba nije lekcija. Neće niko ugaze, stoji. Ne gazi. Jedino ja. neko kad nema Mi tamo šator napravila, onda smo nastavili tamo. Na mjesto. Vidite, otiđite. Ima mjesto, napravit ćemo. Ajde na mjesto. Draga istrošena.
tu. On kad budu izveli mlado, onda će biti ponovno upucati. Daj tada pištolj. Zaboravno, plavo, neću da srča. Pa nisam zaboravila. Nisam. Dobro, bravo. Emra, nemoj žal, sine. Otišla s one tete, vrat se vam. Evo isto tako, svatovi pjevaju, došlo vreme da se smija, čeri zaudaju. Danas evo isto tako, svatovi pjevaju, došlo vreme da se smija, čeri zaudaju.
se Vandža. Ovo ću, ja ti kažem, prijavite se. A još ćeš jednu stavo. Esko! Kak je Esko? Aj slikajte se vas dvoje, aj slikaj njel dvoje. Aj slikajte se tu vas dvoje, eto vas. Što sam izašli? Treba Igor Mazajke. Čuvaj se žete! Da, manjite! Ne more ovdje. Zakrite vi sad malo. Ajmo! Aj čeniju se, jeki mogu. Evo kume mlada stigla. Vraćaj, to nije mlada. Vraćaj, nije naša! Koliko košta ova mlada? Nije naša, evo. Šta ću utekla mlada kroz prozor ona druga? Druge nema! Vraćaj. Druge nema! Sestra. Ajmo, gdje je svirač? Evo ide nevjesta. Evo mladi, evo mladi. Koliko košta ova mlada? Ova mlada košta 150 eura. 150 eura? Puno, brate. Ja ne dam. Evo ja ovako da krenim. Malo kume. Malo? Malo. Ajde kume, kume eure, kume eure. Eure, evo. Eura, kume. Malo kume. Eura. Pokrupnjaj kume, pokrupnjaj. Eura, kume, eura. Ma sitno je to, kume, sitno. Daj u komadu ba kume. Dosta je, brate. Mlada Dosta skupnja. je. Dosta je, dosta je. On je otao šumu. Isprazni kume, isprazni! Još jednu tu prvu i dobra. To je dobro, bravo. Dobro je. Dobro je to. Ajde, mlada, predajem te vama. Bravo. Pitaj kuma, pa kome pomoć! Super.
Stan, sačekaj, nemam. Stoj malo ovdje, druče, sjedaš u kola, moramo sačekati još. Ajmo nibe naspal da kolo odradi. Janina, zamudi sa menom. Ata, a ti pripazi na njega, odjel gorca u svijetu. Gdje si? Gdje si? Hoće prvo. Ajde. Ne pitaj ovi što ostaju. Eto ga kad igrali, staj ti tu dol stani, da malo sjeti. Ajde, Nina sam, gdje je ovo? A polako. Hajmo sjesti, eto jedno. Da vam je sretno, mi smo ovi pobjedke za mene. Moramo jedno kolo odraditi. Evo ovdje iza kola. Ajde iza kola, ajde. Ne brini. Ma gdje si, Memo? Gdje si? Ajde, Madonine, ajde! Hvala vam! Ajde, izete! Da ne izgubi kug novčanik. Nemoj baka! Nemoj kule! Ajde, olaži, majde! Stajale, nemojte šta zamjerovati! A što se nije pucao? Hoćemo, ako Bog da.
slabo jedi. Ajde, ženo, izlazi. Stigli se. A, mora se može. More, ajde stani tu, vidi. Pa mi smo zadnji ostali. Ja njeg imao u Facebooku. More. Ne moraš ti ganjat se sa njim. Znači... Imate ovdje jedno prazno mjesto, slobodno proći, sjesti. Draga, niste mogli 3 stolice obezbijeti, jebemo. Skina očak. Jesmo svi? Otvori vrata. Da niko ne kreše. Ne ide, dok ne završi. Dobar dan. Dragi mladenci, poštovani svjedoci i ostali gosti, dobrodošli u Ured djela. Danas pristojimo svečanom činu sklapanja braka, a po želji i pismenoj prijavi naših mladenaca ovdje prisutnih. Ja ću iščitati vaše podatke, pratite. U ovu knjigu bi trebalo ići sve tačno i trajno, jel' tako? Podržite ovo trajno, slobodno možete ih podržati aplauzom. To je gospodin Karlić Džemal, rođen u Tešnju, općina Tešanj, od oca Karlić Mirsada, majke Karlić Mine, rođeni Dubravac. Jel' tako? Podržite, da, slobodno. I gospođica Botić Jasmina, rođena u Gomjenici, općina Teslić, od oca Botić Muhameda, majke Botić Fatime, rođeni Odobašić. Ovaj svečani čin obavit ću ja, Rajfa Karličević, diplomirani pravnik i matičar u općini Tešnje. Shodno odredbi člana 23 Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, obavezom prisustva i naših svjedoka koji su također ovdje prisutni. To je Sulić Alma, jel' tako? I Sulić Neves, jel' tako? Podržimo svjedoka. Časna funkcija, svakako. Jeste. Ja ću prvo pitati vas, svjedoci, ima li zakonski smetnji vama poznati koji bi bili zapreka zaključenja braka naših mladenaca ovdje prisutnih? Nema. Koliko je nama poznato, nema. Nema. Dobro. Kao matičar u skladu sa članom 26 Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine konstatuje da su prisutni bračni partneri, da je na osnovu njihovih izjava svjedoka, priloženih isprava, utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za postojanost i punovažnost braka. Dragi mladinci, međusobno ste se dogovorili da živite u bračnoj zajednici. Svjesno i odgovorno da će vam tako biti i ljepše i bolje. Brak je zakonom uređena zajednica života muškarca i žene. Ali brak se uređuje zakonom samo u krajnjem slučaju. Zato ne dozvolite da vam zakon uredi brak. Uredite ga vi sami, ljepše i humanije, nego što to bilo koji zakon može da predvidi. Želim da vam bude lijepo. Da se radujete jedno drugom, da živite sa uvjerenjem da ste upravo danas učinili jedan od najljepših i najvažnijih koraka u svom životu. Od danas pa nadalje, rasporedite svoju ljubav i uzajamno poštovanje na svaki dan zajedničkog života. Budite jedno drugom najbolji prijatelji.
ali iznad svega se volite. Neka vas ne vodi težnja ka bogatstvu, jer ono može nestati. Ne težite samo ni ljepoti, ljepota je prolazna. Zato stalno gradite i njegujte svoju vezu, proširujte njene granice, ne dozvolite nikada da u vašem braku prestane ljubav. Bavite se najviše svojom ljubavlju. Svakoga dana nađite vremena za razgovor, kako nikada ne biste postali stranci. Zato neka ovaj dan bude početak jednog dugog i lijepog vašeg zajedničkog života. Porodičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine uređena su prava, obaveze i sam značaj braka. Ja kao matičar upoznat ću vas sa obaveznim odredbama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Prije toga ću vas zamoliti da svi ustanete. Član 30 Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine glasi: bračni partneri ravnopravni su u braku. Bračni partneri dužni su jedno drugom biti vjerni, uzajamno se poštovati i pomagati. Bračni partneri sporazumno određuju mjesto stanovanja. Bračni partneri sporazumno i ravnopravno odlučuju o rađanju i podizanju djece, o uređenju međusobnih odnosa i obavljanju poslova u bračnoj, odnosno porodičnoj zajednici. Budući bračni partneri mogu se sporazumjeti da će nakon sklapanja braka svaki bračni partner zadržati svoje prezime. Kao zajedničko prezime uzeti prezime jednog od njih. Kao zajedničko uzeti prezimena oba bračnih partnera o čijem će se redoslijedu sporazumjeti. Svaki od njih ili samo jedan bračni partner prezimenu svom dodati prezime drugog bračnog partnera. Svaki od njih ili samo jedan bračni partner prezimenu bračnog partnera dodati svoje prezime. Bračni partneri su dužni da se prilikom zaključenja braka izjasne o svom prezimenu. Izjava bračnih partnera o njihovom prezimenu upisuje se u matičnu knjigu vjenčanih postavljenu ispred vas. Potpisujete se punim imenom i prezimenom za koje se odlučite kad vas budem pitala. Potpisujete se mastilom crnim, svjetlosnoj vodi, znači trajno. Podržite im trajno ovo svakako. Član 250 Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine predviđa da bračni partneri mogu imati bračnu stečevinu i posebnu imovinu. Bračnu stečevinu čini imovina koju su bračni partneri stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice. Posebnu imovinu koju bračni partneri imaju u času sklapanja braka ostaje njihova posebna imovina. Bračnim ugovorom mogu se urediti imovinsko-pravni odnosi prilikom zaključenja braka kao i tokom trajanja bračne zajednice. Za punovažnost ugovora nužno je da isprava bude notarski obrađena i ovjerena. Toliko sa odredbama Porodičnog zakona, sve što je lijepo u Porodičnom zakonu obavezno uzmite i u braku primijenite. Što nije, neka stoji u Porodičnom zakonu, tamo mu je mjesto. Gospođice Botić Jasmina, da li vi pristajete da zaključite brak sa ovdje prisutnim gospodinom Kadrić Džemalom? Da, pristajem. Gospodine Kadrić Džemal, da li vi pristajete da zaključite brak sa ovdje prisutnom gospođicom Botić Jasminom? Da, to je dobro i nešto Bilo je ovo odlučno. Jasmina, ja ću prvo vas pitati. Koje prezime u budućnosti želite nositi? Kadrić. Hvala. Džemal, vas ću isto pitati. Kadrić, naravno. Još jedno Kadrić.
Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine proglašavam da je danas, 6. maja 2017. godine, zaključen brak ovdje u matičnom uredu djela pod rednim brojem 35 između gospodina Kadrić Džemala i gospođice Botić Jasmine, od danas Kadrić. Puno ime i prezime koje smo čuli. Odjedno. Pišite on te gorišće. Dodaju s Kadrić. Onda Botić. Bolje će raspostiti. Kadrić Džemala. Polja. Polja. Držite u gumu. Držite. Dobro je, čitko je. Sveti njena prvo učeje. Neće, svira, ne čuje. Čepi ga. Ne čepa je, treba malo noge više je ovo. Da se ono 7. godine. Znači sad onako je. Da, sad ćemo. Da, stiš. Puno ime, prezime. Bravo. Hvala vam. Možete vi razmiješati značaj kurme. Po našem običajnom pravu prvo mladoženja stavlja na desnu ruku, Mari svakako. Ne, ja sam i stavljaš. Od danas zajedno. Prvo ona, pa onda ti. Ne, prvi putaj, ja želim. Što i naravno za ovo. Ne držite mi šta. Drži slobodno, kako će se. Ja uvijek praktikujem da vi sami sebi čestite. Kako god Znamo da se želite to ljubiš sad pred narodom. Ja ću vas malo zamoliti za pažnje. Ovom prilikom ću vam poručiti svečani vjenčani list, a na njemu imate kratku poruku. Dragi mladinci, budite ljubomorni, ali ne jedno na drugo, već na svoj brak. Čuvajte ga i branite od svih iskušenja. Smatrajte ga dragocjenim za svoju sudbinu, za svoju sreću i sreću svoje djece. Ja vam svoje lično ime čestitam kao ime općine. Ovo je svečani vjenčani list, znači ne koristite ga u javnom saobraćaju. A ovo je trajni izvod iz značne knjige vjenčana i svakako dogovorili smo se trajno. Jel' tako? Da vam čestitam. Hvala. Možete vi sad čestitati kogod želi, samo izvolite. Sve najbolje. Udiraj dobro. Mislim da treba da se Vječno sretno ti. Snajkić. Da, ja zadužim kuma. Eto, Tureć. Sad se šura. Da i tebi čestitam. Eto, čestitam. Sve najbolje, pa dobro ne mogu. I tebi ovako se smijemo. Čestitam, tečka, sve najbolje. Kumo, čestitam. Čomi i tebe čestitam sve. Što potpišao tamo, jebo, ne morate to. Ajde, ovdje ćemo. Obavi. Rajko, ako budeš sretne ruke ko Iroša, Boga mi će biti hejle, ako ne budeš onda... Aha, jesi ti potpisala tam da je hejlu? Nema, to je... Sve najbolje. Sve najbolje, drujno je da te glava nikad ne zaboli. Mlada, i tebi tako da će sve najbolje. Evo, je li men što sam se ženio? Da i životu glava nikad ne zaboli. Mama, koji sam bio hejle? Eto. Hajde, hvala. Hvala. Hvala na godine. I prije. Ja još jedan. Ajde imamo čestitam. Doženje. Može. Ajde napraviti.
Jesi vidio kako je? Sad hoće. Idem s toga. A ja sam tu sam nam ide Fran. Ti krenka koma. Emra sam. Emra ide sam. Jel?